ne bi smjela kaže ništa te nisam pitao. Ali dobro. Plašite se znači 5 ljudi. Znači da ste prsli ko bas. Ne 5, plaši se 2 ljudi. Prsli ko bas. Slušaš sve šlihtere, NATO šlihtere koji ti komanduju. Sve ustaše, komunisti i šiptari. Znači u vlasti živi. Aj molim se, postavljamo. Od 45. Ja prvo da te edukujem pa poslije. Ulin narkoman i Ulin potrčko, ovaj Gašić mora da je gaši plave. Vučić šiptar. Sliju. Molim? Nema, rasturene grupe i sad... A rasturene grupe... A šetaju se, pa pitaju jel može? Ja sam grupa, a grupe su rasturene. A ja ti izgledam kao grupa. Samo pusti prostor. Samo ti radi svoj posao. Znaš kako je rekao starac u Kašem Klepač, Ustašama kad su ga plavi. Samo ti radi svoj posao, a ja ću svoj. Da. Moramo svi da kupimo kera da bi imali pravo da se šetamo. Gospodine, ulazite previše u ovaj prostor Keru, blizu. koliko koštaš? Gospodine Račiću, previše mi se približavate iz ne znam kog razloga. Ja sad ti samo treba svi iz prostora, ovo da napustiti ovaj prostor da niste prijavili, tako ja sam se predstavio posebno šta sam. Nisam je rekao tako je, nego kažem ti si pionir u pionirskom parku. Pa je tvoj pionirski park. Ni moj, ni vas, ovi ovdje niste prijavili nikog javnog. Nemoj mi rekao kako ja vam sam napravo se Evo ove ljudi koji su koji za vama, to su vaše pristalice. Koji ljudi? Napusti samo prostor. Je li skupo 19 ljudi? Antoni, evo ih naše pristalice, pogledaj. Preko 20. Snimi naše pristalice, evo ih. Nije bio, jedan bio na onom kraju. Dobro, neću se ubeđivati, Dragan. Bajke, kakav pa, ne pričaš bajke. Bajke nemoj da pričaš. Vaše kazni se ne plašimo, plaćit ćemo sve što hoćete, ali ćemo se vraćati ovdje. Menjujte silu na nekom drugom. Kad budete prijavili javno okupljanje, slobodno. U skladu sa zakonom. Silu, znaš, na srpskom narodu, na srpskom jadnom narodu, pogaženom, koji je, da ti objasnim, koji je trovan 13 godina, Kane Trailsi, koji je šprican MMR vakcinama, koji je uveden 5G mrežom bez da nas je iko ništa pitao. I glumite demokratiju, a u stvari ste represija, znači gora od Ustaša. Samo izvolite, napustite prostor. Sama s tim i pričaj bajke. Poglavnik mora biti miran u 6 da može da drži. 2/3 parova u Srbiji nema dece. Baš. Zato što nas trujete, organizovano trujete. Znači vi ste kriminalna banda koja Hvala sad na ima tome, vlast. idete s nama. Ajmo. Daj. Može? Jeste vidjeli da sam pokušao da izađem iz parka? To je izdanici jednici! Što kapnite mu na oko u Srbiji! Graničari, što kapnite čovjeka! Prodajte Kosovo i kapnite Srbije i Moravke! Izdanici jedne! Izdanici jedne! Što ga hapsite? Zašto